Engute ziri kuza kusharwa ziri mu rwanyarhandagazi kuraba mu karangara kuza bugamba hamwe no ku ruga rw'ibogo kutemba akanyampi yo mu Kishozi zo muzino buringo bwa kilomita 13 kandi za kumaraho miliyoni nshanju. Ikindi kubasha abataka kandi abantu bakunuya batandise n'abebezi RC1 ba chairman RC2 na kansara wanyu shabangu twatanise ikizigo kitwe twiri mupaha n'abantu kwite bifureki especially abasaideji kugira rusuzo mukimayeje buryo mwe burijo bwahure twaturukora abantu bije bagaraka batabi mifurege engineer ababero barwana bakafuruka tabatira mutangano kanso mbacima bafutera bakora nguto ati engineer hurro humwire Ono mango mwe yaboneza korwa kandi arakuja kutera ndijo mu Okutongoza umurimo gukurirwe RDC wa Rwampara Harriet Nakamya oshabira abaturo kwakira project kandi bakareba zo muringo guyakorwamo. So nimbasaba mwakire ngudeji kandi twe bakarebirebi miliyoni nshanju tisentenche twe bakarebirebi engineer biyagamba babikore mware bakore ebitarimu mutera amasimu. Chairman wa district ya Rwampara Richard Mugashashabire ba engineer ukora umurimo murungi kandi amani bagatamya nyari kuraka kusisikara. No hakora hagaraka hafara hakora nta muteko kure ngo hakora abaki ampa rugurampa inawo anaji how do sport maraming on those areas hakora watch them bazile batipas nareba na fuel nareba na drivers allowances ina araho kwistoringa mu Carvats kandi batakaza kuronda ko kwistoringa Carvats ukashanga bakubihandije kandi umuri kubasa afite imbaho niyo kabona ki ukabona kasenge banana baderimba shaba haboneka muka activity ko nako bakubasa kuhereza ubaseka kora niyo basegere cyo bakora ki icyubihamwe. Omnyishengero Kazimori asimwe yayoreka kuvugambeganyirwa munongo program za district. Kampanye ne mwana wanje no bamwita Posiano abenye no mumma Angira tumore kumwa kureba mwakora orukuto rw'akarangara atonya tegeka kusyo bonyereme azananye kareba karangara kubera kariba bakakora rero twije dikanyapire jekeri impossible. Omurimo gunuguza korwa mbiro 20 byonka gashako Aidan Bataringaya.